GIG Motors chazwa somleng zemchar da pakhatna moi hi voina kan bula oma ani hi han kom na hun cha kan han nei theila kan lom tak set ani ihlai phwa dan chungchang te po ami puite pon sha kan chak nge yanga lasiang chutunge lo ni tareng ani chuan chu lasiang chu itong le ta em ti te po kan sha cha ka ngatiro chu I phwa chan dan te mi ha shil ta che nia lasiang hi soilang hal popila kala pho masak berin da en kumno pangte kanin rahi ka phwa ka pho dan tak hi chu mumang ka nei ni chu chuan ka ma khanin mai chemel thatto ki ka muwa amel thani ka nu ha chu nei amel kha eng veka mase amel than je kha hei thinlung atango mitatang chu ka mu thei lo than chu min chun kara mel kha rin amel than nei min chun kara ni ber chu mase heta thinlung atangin ka sia amel than je kha azura khan ka wai nga ni chon thil tam tak khamin sira ka umanga khanin enge thil tam tak kan ti duna kan pani khanin hun nom tak tak ate min shoya ti khan an mani omna te le nge khovela omang ti krin phak lo na hun moi ate khan shoi ni cho sorin te min kan deu dai ram ka har ta ni chon karil ro ka mong karum lang ngarang notebook la pen kala gitar ka pera ka ai to nang vela chon ka pho so ka helai mo chuanin school ka sanda chun ka pho da ei makdeu chu kan soi telu sa ma chang thum theng om ni chu la si nga henin ma se cho school ka sala ka hol am pangka a chang thum na kha lo bo ni chu a chan chu ka mu manga ka muwa chuan thil min sila kami thil min sila ka sik tela chang thum na khain chu ina ka hole kha chang thum na ka lo bo wa engma ka dil ruwa ka ngai to le thei to lo aba u to pa engma itinge chang thum na khain tin nge le ka ti bun ka sa sok thei lo ka thei hil ngal to pa chuan kami nuwa khanin ka mulea ka lo hamo ase strict ang nga ti mayang trong mo no se rui thei thil ka ti te ram ti lawa le pakhat chu ngai zom ka dai afal lo ngai zo min shira chon interview dong apo ko soi thawa hem story be ke chu ngai zom ka dai ta ka bi ka mu no le chu ka dai chon ngai zom ngai arem ti lawa ka nei loya kha avok let khan la tu ke man ka tu